19 salin Iraq ji rejima Bees hatiye rizgarkirin. Belê hêdî berev pertewaziyê û alûziyê diçît. Berî 19 salan Êketiya Niştimaniya Kurdistanê xudan rûlekê serekî û karîger bûye li rûxandina rejima Beesa Iraqê û bi destveînana azadiyê bû sercemgerên Iraqê. پشتی روخانا رژیم بعث یکتی نیشتیمانی کردستان رولکی گرنگ و تایبەت هەبوو در روخاندن رژیم بحث دا هرچند او شورش یکتی و پیشتریش لسال هشتیان دا خبات دکر بردوام خبات دکر شهید دان بو روخان رژیم بحث و ولاتی دموکراتی و فدرال که همه پیکاتن نو عراق دا و تایبەت بو کردان ما فی کردان بیتا جبهه گرن. Serok Mamcelal ew kesê li bêhêvîbûna Kurdan li herêzînana şoreşê dubare çirîska şoreşanî berpa kirî heta geştiya rûxandina rejima Beesa Iraqê. Her wiha di avakirina Iraqanî jî da Êketî û Serok Mamcelal rûlekê serekî hebûye li bunyadnana Iraqê û danana destûrî û çespandina mafên Kurdan. Êketiya Niştimaniya Kurdistanê divê çawa li Herêma Kurdistanê siyaseta çepkegula Mamcelalî bikarînît wesa li Iraqê jî bête bikarînan. Çünkü Iraq pêtivî bi êkirêziyê ye. Iraqeka fireneteweyî ye, Iraqeka firemezhebî ye. Li Iraqê de hikûmeteka zorîneh dê feşelînî di nava Iraqê de. Divêt hikûmeta Iraqê hikûmeteka tewafuqa niştimanî bît. بێگومان لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەحسی لە ناوچوو لە دوای ساڵی 2023 ڕۆلی یەکەتی ڕۆلێکی کاریگەری هەبوو لە بنیادنانەوەی عراقێکی نوێ و یەکگرتوو و لە کاتێک کە سەرۆک مامزەلال سەرۆکی کۆچکردوو هەڵبژێرا وەکو سەرۆک کۆماری عراق عراقێکی ئارام لە ئارادا بوو. بەڵام بەداخەوە لە دوای ئەوەی سەرۆک مامزەلال کۆچی دوایی کردو لە ژیاندانەما عراق ئارامی بەخۆیەوە نەبینی و عراق بارودۆخی سیاسی تێک چۆ و عراقێکی یەکگرتوو دروست نەبووە. Piştîbûnîna 19 salan pertewazî û lêkdûrkeftina layanên Kurdî li Bexda karîgerî û mettirsiyeka zorê xstiye ser qewarê herêmê. Çalak wan jî diyar diket ku ev Îraqa Kurdan bêyînûka binyaxa û binyad bû danayî êdî dibîte mettirsî bû ser qewareya herêmê. Xala duê ya ku dijî Kurdan êknegirtina Kurdan etnaf xwe dabû. Helbet ayîndeyê Iraqê jiyana me Kurda em netewekîn edgel Iraqê da. Pêtivî ye hîzbên Kurdî dûr bin ji hîzbiyetiyê an ku et Iraqa nûke da û Iraqa paşarojê da île êgirtin. Êketiya Niştimaniya Kurdistanê berdewam rêbaza çepkegula Mamcelal peyrev kiriye. Lewra dibînîn beşa herezûra layanên Iraqî digel êketî hevran e û bu evrûj û bu ayînde jî. Lewra êkgirtina Kurdan li Bexda serkeftina herêmê ye. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan. Akirê.